CapShare means building bridges of shared capacity between scientists, policymakers, and communities. A lack of capacity and knowledge around biodiversity and protecting our environment can be a limiting factor to making positive environmental change. Capacity issues can happen at all levels and within all sectors, but especially within museums, schools, local municipalities, and even up to regional governments, which is why projects such as CapShare are very important for building capacity in dealing with biodiversity issues. It is a 3-year project funded by Interreg and PA with an aim to co-create a capacity sharing model by offering opportunities for discussion and cooperation between scientists, policymakers, and Arctic communities regarding biodiversity protection and the effects of climate change. We use an intergenerational approach centering on the voices of young people as they develop their capacity in the decision-making process. This approach acknowledges the diverse voices of the Arctic and that each generation has experiences and can contribute to knowledge sharing. Focusing on youth capacity development has positive long-term effects. It strengthens community resiliency, promotes local economic development, and it prepares Arctic regions for climate actions from now and into the future. A great way to build capacity within communities is starting with the youth, with school children, and also teachers and educators. Muuparkan projektkoordinaattorin CapShare somapääläjoukkos Lappi Universiteets. Tämä projektas mi parkas sohkapuolue kaskasas oktavuotain, millä kuottas oasi säämi pajaskässimis ja säämi servotakas. Sohkapuolue kaskasas oktavuodat päihkäit ja paikkalas tehty säilyhäpmi lähtee halatsat säämi nuorait ja olle säämi servotaka pahtevuutiin. CapShare lokte paikkalas nuorai jienai oitnosi ja faarrui laakaspiirrasa ja talkkada reutama kuoski saakastallami. Työskentelen CapShareissa harjoittelijana ja tuon osaamista ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen näkökulmasta. Jo lyhyessä ajassa olen päässyt kehittämään kansainvälisiä yhteistyö- ja organisointitaitoja eri sidosryhmien kanssa. CapShare syventää osaamistani arktisesta biodiversiteetistä sekä erityisesti tietämystäni alkuperäiskansoista. Juuri nyt olen päässyt luomaan verkostoja Arctic Frontiersissa sekä Arctic Yacht-konferenssissa. Líffræðileg fjölbreytni ótrúlega mikilvægt hugtak sem við þurfum öll að tileinka okkur og það nær til í raun og veru lífsins alls og á öllum skipulagsstigum. Þannig að ef við erum að tala líffræðilega fjölbreytni þá erum við að tala fjölbreytni vistkerfa, við erum að tala fjölbreytni tegunda og við erum að tala fjölbreytni innan tegunda. Og á norðurslóðum þetta síðastnefnda mjög mikilvægt atriði sem hefur svona í sögulegu skilningi kannski ekki fengið nægilega mikla athygli. Söfn eru mikilvægir innviðir samfélaga og mikilvægt tól í menntun og fræðslu og í raun og veru þetta frábært tækifæri fyrir söfn í samfélögum til þess að draga saman mismunandi aðila, mismunandi hagaðila í raun og veru til þess að draga athyglina að þessum mikilvægum málum og fá að borðinu þá sem að málið varðar. With an interdisciplinary and international project like CapShare, the hope is that we're able to build community resilience and capacity when dealing with biodiversity issues across the Nordics and the Arctic.